Pa evo, počeo je 59. sabor trubača, zadovoljni smo sa posetom, dosta, ali baš dosta gosti imamo iz Makedonije, što je nama veoma drago, isto kao da su gosti koji su nam došli iz Republike Srpske, mi to gledamo isto kao braću, kao prave prijatelje, iskrene prijatelje. Imamo dosta orkestara iz inostranstva, između ostalog imamo i iz Makedonije jedan orkestar koji nam gostuje, imamo iz Portugalije, Francuske, Australije, Slovenije, jedan orkestar imamo iz Južne Amerike. Uglavnom, poseta je, što se tiče stranaca ove godine, pa da kažemo za nekih 20% sigurno veća nego ranijih godina. Samim tim što smo radili dobro ovu kampanju promocije sabora, pa smo obišli nekih 14 zemalja u regionu u samoj promociji, u samoj kampanji u poslednjih 7-8 meseci. Meni je posebno drago da svake godine imamo goste iz Makedonije, iz Tetova, iz srpskog kluba Sveti Sava, koji su naši veliki prijatelji i naravno ja sam ove godine gostovao kod njih za Svetog Savu u Tetovu. Nadam se da će nas pozvati sledeće godine, jer sam siguran da je to iskreno i pravo prijateljstvo jednog kluba, da kažem, naroda i Makedoniji, Srba u Makedoniji koji treba da žive dole kao braća, kao prijatelji.